tubahaye ikaze nanone muri aka kanya aho tubazaniye updates nibikomeje kugenda bivugwa, bikomeje kugenda bitangazwa. Turibanda ku mutekano nyuma y'iyicwa ry'abasirikare bari mu mujyi wa Goma. Urabona ko harimo gukorerwamo operation Karundura, iminsi yo kugotwa, kwicwa n'inzara, kuraswa amanywa nijoro, kuribwa bunyama, guhahazwa, gusuzugurwa n'ibindi bibi ubwoko bwakorewe birarangiye. Abibwiraga ko Minembwe bazayifata bakaba bari baguze isumu bayishire mu mafu no mu mavuta bateguye kubijana mu Minembwe babikuye Baraka. Mubabwire ko bacerewe mu gihe gito cyane, izuba rigiye kurasa. Ni icyizere kigaragaza impinduka zidasanzwe n'ihuriro rya AFCM 23 na MRDP twirwaneho nibikomeje kugenda bigaragara, kandi maginga ya ubu tuvugana ihuriro rya AFCM 23 na MRDP twirwaneho bagotagose uno mujyi wa Uvira, aho nubundi nyuma yuko bakuyemo kano gace k'ingenzi ka Mitamba ndetse na Kirungwa. Izi ni inzira ni nkaho bafunguye fuwe iberekeza mu Buvira. Ni mu nkunde tuze turebe uko situation ihagaze, turebe akantu ku kandi. Ni updates ziba zije ku murongo wa telefone, turi bwakire umuroko informa aduhe situation tubwira uko byifashe. Bakunzi ba Kigali News, na makuru akomeye cyane page nshya aho bivugwa yuko maginga ihuriro rya AFC rikomeje kugaba ibitero Karundura simusiga no mu bindi bice, aho na Zarubero gahunda ro gufata umujyi wa Bene. Ese byifashe bite? Ese niki iri huriro rya AFC M23 abikanze? Ni munyemerere tuze turebe impamvu ikomeye ikomeje kugenda ituma imirwano ikomeza kandi ikaba ikomeye. Reka rero mbanze mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana, gushima n'umuco mwiza mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza bwa mbere, reba munsi ya video kandi subscribe, nyamuna mukore kuri aka kantu, mukande like tuzamuke natwe. Google iduhe recommendation, nyamuna biba bigoye gushaka amakuru, dutere imbere natwe tujye tuyabagezaho isaha ku isaha. Ni page ituzanye aho tuje kuvuga ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nje muri kumva kandi mugiye gukomezanya, ndidamye hawo umugisha, ndetse ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza nanone? Akeye neza. Aderukana kuvugana mu rukerera, umbwira uko situation zihagaze sahi mu mpfunyapfunya byifashe bite kugira ngo dukomeze na page nshya. Igitondo nk'iki aba ari igitondo kiba kirimo impinduka ndetse ubona zitandukanye nuko uba bwije hameze muri iki gice kiba gisa naho cyarayemo imirwano ikomeye, ndetse mu bice byinshi ubona ko muri Plaine de Rusizi ko byari n'ibindi bijyanye n'umunsi waje uko wiriwe. Iki gitondo rero muri aya masaha amaze gucamo ubona ko haba hari byinshi byahindutse n'ubundi nk'ibisanzwe. Ni imirwano n'ubundi ikomeje muri iki gice cya Plaine de Rusizi nk'uko n'ejo byari bimeze, ubona ko buba bwakeye nta gahenge kagomba kubaho, bitewe n'impande zombi ko ziba ziyumvamo. Harimo abaraye bafite n'ubwunda y'ibyo batakaje, ndetse ubona ko haba harimo n'ingamba nshya zabaye, ijoro riba ari rirerire. Imirwano ikomeje rero muri iki gice cya Plaine de Rusizi ubona ko bikomeje cyane hagati ya 23 na FARDC. Ni coalition nini cyane iri muri ibi bice, ubona ko ifite uburakari bwinshi no gushaka bisa naho yagura isunika isubizayo 23 mu buryo budasanzwe, kandi ubona ko nayo yasisiye cyane aho gutakaza, ahubwo irimo isa n'isasira umujyi wa Uvira mu buryo ubona ko hari uduce twinshi ikeneye kwigarurira. Yes, nibyo biragaragara, ariko mbere yuko wenda dukomeza utubwira uko Axis ziramutse, ndagira ngo ndebere hamwe aho igikuba cyacitse, aho bigaragaza imbaraga zidasanzwe n'ibice bigiye bitandukanye
aho ubona leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kuba azasatira kongera guhuza leta y'u Rwanda ndetse na leta y'i Kinshasa nyuma y'uko babonye iri huriro rya M23 bakataje mu kwavansa urugamba. Ibi byagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari we gusa utuma amasezerano ya Washington igihugu cye n'u Rwanda byasinyanye adashyirwa mu bikorwa, ko ahubwo ikibazo kinari ku muryango mpuzamahanga mu gihe aha ni umuryango mpuzamahanga mu gihe ayica nkana babona AFC irimo yavansa urugamba bakabona kwitatsa. Ese ko wa mugani byagiye bigaragara mu bitero bigiye bitandukanye byagiye biba, aho byagiye bigaragaza ko bamwe mu bari mu bakuriye imiryango mpuzamahanga mwicwa ry'ubwoko bw'abanyamurenge ndetse na bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bitigeze bitangazwa amadrone yamaze iminsi 3 yica abaturage bo muri biriya bice, ndetse ukabona yuko ntacyo byari bibatwaye. Magingo aya ano iki gituma habaho kuba bari noneho nyuma y'uko AFC yubuye imirwano kandi bari bagabweho bakaba bafasha agace k'ingenzi kegereye neza umujyi wa Uvira, bikaba byagiye mu bwoba bukomeye. Magingo aya ntabwo navuga ko uno mujyi wa Uvira kuwufata ari nk'igitangaza ku ihuriro rya AFC M23 kuko n'ubundi barawufashe banawivanamo. Bwana Bizima, ibi bintu biba bigaragara kandi bigaragarira buri umwe uwo ari we wese, aho biba bisa nkaho biba bifite ibintu bigiye bitandukanye mu bice byose. Bwana Bizima, ibi biba bisigura iki bitewe niba bikomeje kugenda bigaragara saha ngiyi ku mpamvu zikomeye? Kuko njye ntabwo navuga ko off-target ya AFC M23 kuba yafata umujyi ari ibintu by'igitangaza, abenshi mbona baba babishyushyemo, ariko ntabwo navuga ko ari igitangaza kuko uno mujyi nibo bawikuyemo kubera kubahiriza ibyo bise agahenge. Ariko urabona yuko igikuba cyacitse, batangiye kuvuza induru. Patrick Muyaya ejo yaravuze ibi, kandi byose byagaragaje yuko FARDC ariyo iri gukora ibikorwa byo gushotora ihuriro rya AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Bwana Bizima, urabona ibi ngibi bishobora gukunda ko noneho leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa indi miryango mpuzamahanga, ariko wenda tugarutse nyuma gato, Human Rights Watch yavuze ko AFC itari ikwiye kuva mu mujyi wa Uvira kuko yari igombaga kurengera uburenganzira bw'abaturage bawutuye bitewe n'ubuyobozi bubi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Ibi ngibi nibyo bishobora kuba byasatiriye AFC M23 bakaba bakomeje kwavansa urugamba, cyangwa ni uburyo bwo kwirwanaho no kugira ngo berekane ko bafite imbaraga z'umurengera mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima, ikigaragara cyo ni uko M23 ugiye gushingira no ku mirwano yose igenda ibaho ahantu henshi, urabizi neza ko FARDC na coalition bari kumwe yose kibaho mu nkuru zose zishoboka buri munsi zivugwa ndetse natwe tuvuga, ni uko haba hari ijambo ribanza ngo FARDC coalition zagabye ibitero aha na rimwe ni gake ushobora kuva ko M23 hari igice yagabye mu bitero. Iki ni cyo kikwereka rero ko intandaro ya byose ni FARDC. Urabyibuka no mu gihe cy'agahenge k'amahoro, urabizi neza ko ibitero byagabwaga hariya mu Minembwe, drone zariyo ku bwinshi, abaturage bamwe banapfa. Icyo gihe barimo basinya amasezerano ndetse ariya y'amahoro yose yagiye asinyirwa mu bice bitandukanye muri biriya bihugu hose, ntabwo yigeze ihagarara kugira imirwano ishora kuri M23. Ikigeretseho ni nyuma y'ukuva muri Uvira, urabizi neza ko byari ibyemezo byari byafashwe kugira ngo habeho agahenge no gutanga umutekano muri kariya gace
ndetse no gusa naho bahagarika imirwano. Ibyo bikimara kuba ahubwo kabaye nk'akanya ko gutegura ibitero bikomeye cyane bya FARDC. Rero ni ikintu kikwereka ko ishoboka cyo ni uko iri takamba ryose ryabaye nk'urusaku ari uburyo bwa FARDC n'ubundi yahongeye igahamagara biriya bihugu bishoramwo amafaranga buri gihe, ati mudutakambire rwose murebe ko ibi bintu byaba bihagaze, kubera bazi ko bageze kure nyine bijyanye n'aho imirwano bagejeje kandi aribo baba bayishoye inshuro nyinshi. Ni ibintu bishoboka, ahubwo ikiriho yenda kuko biriya ntabwo ari ibiganiro barorera kwitabira, ariko mu bijyanye n'urugamba nta stop yakagombye kubaho kuri M23 kuko iteka ryose irwana n'igihugu gisa n'igifite ibibazo mu mutwe, ubona ko bikomeye cyane kugira ngo bumve ikintu cyo kuzana amahoro kuruta kumva urugamba, kuko na n'ubu magingo aya tuvugana nibo bari gushora nibo bagaba ibitero mu bice byose bitandukanye, ndetse naho ubona bidakwiriye. Rero ntabwo kuba bahamagaza kujya hariya ari uburyo bwo kumvikanisha ko M23 ishaka kwagura ibice ifite, ntabwo ariyo mpamvu rwose, kuko ari iyagura ibice ifite inzira yaba yarayishubije mu gihe yayitakarije, ariko siyo ntumbero, ahubwo ni uko utagomba kurasa guhama hamwe utuje utegereje yuko hari ibindi byemezo bifatwa uretse kuba watakaza ubuzima. Yes, nibyo bwana Bizima, biravugwa yuko ihuriro rya AFC M23 rishobora kuba ryafata umujyi wa Beni. Ese byifashe bite? Hari umuntu unyereje message imbwira yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ishobora kuba ifite ubwoba bukomeye cyane nyuma yo kwifatanya na FDLR n'abasirikare b'u Burundi, ndetse bakaba bakomeje kugenda bajya muri linye za Minembwe, kandi Minembwe ikaba yarashyizweho akadomo mu myitwarire iyo ariyo yose, bigaragaza ko bitari buze korohera iri huriro rya AFC cyangwa iri huriro rya MRDP twirwanaho, bitewe n'uko bamaze gufata umwanzuro ko bagomba kwirukana bidasubirwaho FARDC ikomeje kubazengereza. Ni igikorwa gikomeje kugaragara ndetse n'impinduka zikomeye, aho nakubwira ko bikomeje kugenda biba bibi, ndetse leta ya Kinshasa ukaba ubona ko yatangiye kugira ubwoba bitewe n'ibikorwa bagiye bakora ndengakamere. Abenshi batangiye kugira ubwoba ko bashobora kuzahanwa kubera yuko urabona kwica abaturage bo muri biriya bice byabaye ikibazo cyane. Sayi rero wenda twavuga mu mpfunyapfunya, Uvira sahi nuwamaye amakuru ndetse nanakuraho n'urujijo rw'abari bavuze ngo sangiye mu biganza bya AFC. Yanyandikiye arambwira ngo AFC M23 maintient le contrôle de la cité de Sange jusqu'à présent. Cependant, des affrontements sont toujours en cours depuis bitewe ino mirwano yatangiye ngo mu masaha 12 ku munsi w'ejo na 45 semate entre la Wazalendo Apiela, les FARDC et la M23 RS soutenu par les troupes mu bikorwa bigiye bitandukanye dans les plaines Kilungwe. Toute la population s'est déplacée va Ngendo et Lusabagi. Ibi birasigura ko ino mirwano n'ubundi babashije gukumira abo Wazalendo n'abarundi ndetse na coalition nini cyane, aho bafashe agace ka Kirungwe. Hano ni ku mukandara wa Plaine de Ruzizi Kigurwe, muranyihanganira, ndetse abaturage bakaba bamwe barimukiye mu duce twa Ngendo na Rusabagi. Iyi ntambara iragaragaza impinduramatwara ikomeye, ndetse hari n'abavuga ko muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hani mu burasirazuba n'ubundi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho twavugaga
imirwano ikomeje kugira intera zikomeye, bigaragaza ko isaha ku isaha ihuriro rya AFC M23 rishobora gufata umujyi wa Uvira. Bwana Bizima, urabona koko biri bushobokera ihuriro rya AFC M23 gufata umujyi wa Uvira? oya, ikintu kiriho ahubwo ni ikintu kiba gihishwe amaso y'abantu n'Imana igikimenya, ntabwo ari uko bidashoboka kuko ari ibigenwa nayo yaba yarahigaruriye mu bihe byose bitambutse, ahubwo ishobora kutawufata bijyanye n'impamvu zayo bwite, kuko urugamba buriya uko turubonesha amaso tuba turi hanze biba bitandukanye n'uko abarugaba cyangwa barurwana babitegura. Ushobora kubibona neza ko bari no mu nkengero zabo babura n'ibirometero nka 2 ngo bawinjiremo, ariko ugasanga bitwaye ukwezi ko bawinjiramo bijyanye n'impamvu zabo bwite n'ibyo bari guteganya cyangwa uburyo urugamba ruteguyemo. Naho mu bijyanye n'uko tubibona n'uyu munsi wahamya ko barara bagezemo, rwose ni ibintu bishoboka cyane bijyanye n'ibirometero bariho, ukareba n'ubushobozi bw'umwanzi bahanganye, kuko ni igice ubona ko M23 hariya yagiye gusa naho bayishoraho ibi bitero yariteguye ku buryo buhagije, kuko mu makuru ahari ku munsi w'ejo ni ikintu cyageragejwe kenshi cyane kimeze nka support yari igiye gutangwa ku rwego rwo hejuru. Ubwo bwari uburyo bwa nyuma bari bagiye gukoresha bwo kuba bakoresha drone mu buryo bwo gusa naho badefanda ibitero byari ku butaka, ariko ntabwo byabahiriye, ntabwo byakunze kubera imbaraga bashyizemo zo kuba bafite ubwirinzi bw'ikirere, ku buryo ubona ko yageragezaga kwinjira muri iki gice n'ubundi bitahiraga, ndetse bishobora kuba hari na zimwe zitagiye zisubirayo. Rero urumva kuba bakwinjira muri iki gice ni ibintu bishoboka cyane, kandi ubona ko ari ibintu bitatwara igihe kirekire. Yes, nibyo biravuga yuko muri Kawuzi Byega naho hakomeje kugenda haturuka umutekano muke, Bwana Bizima, ariko ntago ari byo turi bwibandeho. Biravuga yuko AFC M23 ishobora kuba iri kwerekeza i Beni. Bwana Bizima, ibi ngibi bigaragaza imbaraga zidasubirwaho za M23. Izi mbaraga bazikuye ko ubona yuko nabo bamaze gufata imyanzuro yo kujagajaga ibice bigiye bitandukanye. Urabona ko nyuma y'uko hano byagiye bigaragaza ko AFC isa nkaho ituje, ihuriro rya FARDC ryagiye bisa nkaho rigaba ibitero karundura simusiga, ariko AFC nyuma y'uko ikomeje kugenda ivumbura ibice byose cyangwa impamvu zose zo kuba bakora imbaraga z'umurengera, ubona yuko nabo batangiye kugaba ibitero mu bice byose. Bwana Bizima, uno mujyi wa Beni, aha ni muri Lubero, urabona AFC kuhafata byayimarira iki? Ni ikintu rwose buri wese yakwiyumvisha, kuko kiriya ni igice ubona kitabura kuba gikenewe. Urabona ko ni igice gisa n'igiherereyemo ikibuga cy'indege, kandi cyakunze gukoresha cyane muri operasiyo zo muri ibi bice bya Masisi. Mu gihe nk'ubu Goma ifunze, ubona ku ruhande rwa FARDC kandi igice kinini ikoresha cyane kandi cy'ingenzi, ku buryo yatanga sapoti, yaba ari ibikoresho cyangwa ingabo ziturutse muri biriya bice. Rero kuba M23 yakwegera muri aka gace gasa naho ihigaruriye hagenzuye, urumva ni ikintu gikomeye yaba isa n'ibonye, kandi ubona ko akari agace gasa n'agasatira cyane kwinjira muri Tangane, byoroshye cyane kuruta kuba wakoresha izi nzira za Masisi, ubona ko ari kure cyane, ndetse ubaye uciye Masisi na Walikale. Rero niyo mpamvu hariya ni ahantu h'ingenzi cyane kuri M23, kandi ubona ko n'impamvu yo kuba batarahinjiye mu gihe cya mbere hose, ari agace kari karimo ihuriro ry'imitwe myinshi, kandi ubona ko ikigarurira byasabaga imbaraga zikomeye cyane, ariyo mpamvu ubona ko ubu biboroheye, byaba ari nk'amahirwe cyane akomeye kuri. Yes, Bwana Bizima, hari abasirikare bakomeje kugenda bakura mu mujyi wa Goma. Izi ni operasiyo zateguwe na Bwana General Sultan Makenga. Urabona biri gutanga umusaruro kugeza saa yingeye? Abakomeje kuvamo ni ibintu bishoboka, kuko urabona ko iki gihugu harimo operasiyo nyinshi ziri kubera ahantu hatandukanye, kandi hari ibice bifite icyuho gikomeye cyane, ubona ko ari ngombwa bikomeye ko habaho gusa naho
haba deployment zigenda zitandukanye. Ubundi uretse uyu mutekano muke wari umaze igihe muri iyi Goma, buriya butiko bugenda buzamo bujyanye n'ubutasi buri gukorerwamo bwari bumazemo igihe kirekire kuva umujyi wafata, ubundi ntabwo agace nk'aka kari gafite umutekano ukomeye, kasabaga ko habamo ingabo nyinshi zirenze. Ariyo mpamvu ubona ko deployment nyinshi zabaga ziri kwerekeza muri Nord Kivu mu bice bya Masisi ndetse no muri Karehe hano werekeza za Walikale. Ni ibintu rero ubona ko cyane cyane bitari bikenewe ko hari ingabo nyinshi zaba muri iyi Goma, ariko kubera operasiyo ziri kubera muri biriya bice cyane ntabwo urujya n'uruza rwabura, ariko ko umutekano muke waje kugaruka muri uyu mujyi wa Goma, urabona ko habaye nko kwiyongeramo ingabo cyane ku buryo utamenya n'icyerekezo zabaye nk'igiturukamo kuko bitandukanye n'iminsi yose yari itambutse. Yes, Bwana Bizima, hari icyo twibagiye kukubaza sahi ngo twapudetinge watwapudetinga? Yego, iriho ku makuru twabaye nk'abavugaho mu ijoro ry'ejo ndetse n'igitondo cy'uyu munsi, ni amakuru twatangazaga y'inkuru y'urugamba rwabaye nk'uruba rwishwe ko ari urw'inkuba hariya mu kibira. Ni inkuru iri ku itangazamakuru hirya no hino ndetse inavugwa na benshi bagarukaho ko ari inkuba yakubise hariya hantu, ariko n'ubu bikiroroshije cyane, bigisesengurwa ku buryo hagaragara iyo nkuba yishe abantu bangana kuriya ndetse ikangiza n'ibikorwa hariya, kuko ubona ko n'inzu zaho zimwe zagize ikibazo cy'umuriro zigashya. Rero ni ikintu kigikurikiranwa kigisesengurwa, haza kuvaho urujijo mu masaha yose twaza gutegura iyi nkuru neza mu buryo burambuye, ko amasaha agenda ndetse tugenda tumenya amakuru nyayo y'imbi. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose. Urakoze nawe. Namwe bakunzi ba Kigali News updates zo nakagaruka, atuze gusubira muri updates zacu. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.